Litir Chuig Sorcha. Dia gwitch a hurcha. Conas atá tú. Tá an givra ann anish in Éireann. Bíon an aimsir fuair agus fluch. Bíon sé dúrcha ag a Chuig a chlog. An bhfuil é nuacht agat? Conas atá gach duine. Scríomh arás le a hell. Duchara Lauren. Ceistena. Ceist a héan. Cé a scríomh an litir. Ceist a dó. Cén séasúr atá an? Ceist a trí. Conas atá an aimsir. Ceist a cethair. An bhfuil sé dúracha ag a Chuig a chlog. Litir Chuig Sorcha means a letter for Sorcha. Dia gwitch Sorcha. So hello Sorcha, or God be with you Sorcha. Conas atá tú. How are you? Tá an givra ann anish. So the winter is here now in Éireann in Ireland. Being an aimsir, fuair agus fluch. The weather bees or is cold and wet. Fuair is cold, fluch is wet. Being sé, it does be dark ag a Chuig a chlog. It's dark at 5 o'clock. An bhfuil ein nuacht agat. Do you have any news? Conas atá gach duine. How is everybody? Scríomh arás le a hill. Write back, if you please. Let a hill, if you please. Let Duchara, your friend, Lauren.